Radio-televizija Srbije je 1960. godine sprovela prvo anketno istraživanje o gledanosti. Tokom istorije korišćene su različite metode merenja gledanosti i slušanosti televizijskog i radijskog programa, poput poštanskih, terenskih i telefonskih anketa, intervjua, popunjavanja upitnika, analiza sadržaja emisija i programa na reprezentativnim uzorcima ciljnih grupa. Pored ovih metoda koriste se i mnoge druge koje bi pomogle razvoju, poboljšanju i planiranju boljih i kvalitetnijih emisija i programa, ističe rukovodilac Centra RTS-a za istraživanja Slavica Josifović. Do uvođenja piplometara gledanost televizije se merila drugom vrstom istraživanja. Mi smo radili, na primjer, terenska istraživanja metodom intervjua na reprezentativnim uzorcima od 2000 do 18.000 ispitanika. To je bila rekonstrukcija jučerašnjeg dana. Naravno, na taj način nije moglo da se dođe do pouzdanog podatka šta se gleda u svakom minutu emitovanja, ali smo mogli da procenimo obim auditorijuma, programa i emisija. Podaci o karakteristikama emitovanih programa, terminima i trajanju njihovog emitovanja, kao i karakteristikama samog gledališta, prikupljaju se putem istraživanja. Način na koji se ona vrše jesu reprezentativni statistički uzorci domaćinstava jedne države, odnosno paneli. Oni se biraju putem osnovnog istraživanja, a u njima su instalirani uređaji za merenje gledanosti. Na osnovu toga se dobija procena gledanosti televizije, objašnjava elektrotehničar Slaviša Jovanović. Kada se to bazično istraživanje uradi i onda na osnovu toga se vide svi sociološki i tehnološki aspekti jednog domaćinstva, dakle broj članova domaćinstva, obrazovna struktura domaćinstva, starosna struktura domaćinstva, tehnološka moć jednog domaćinstva, odnosno koji je broj televizora, koji je broj dodatnih uređaja koji imaju u jednom domaćinstvu. Bukvalno se vidi po svakom aspektu šta je to prosek u jednoj zemlji i na osnovu toga se instalira panel. Nakon toga u tom panelu, dakle, taj panel ima određene navike, dakle, onog trenutka kad upali televizor, odnosno na svakom televizoru se instaliraju uređaji za merenje gledanosti i onog trenutka kad upali televizor, svaki član tog domaćinstva ima jednu malu obavezu, to je da pritisne, da tako kažem, svoj broj. Dobiju jedan daljinski, odnosno prijavnik na kome je bukvalno na svakom broju jedan od članova domaćinstva. Piplometar je uređaj koji je u središtu sistema za merenje TV gledanosti. Elektronski precizno beleži podatke o svim promenama dešavanja na TV prijemniku. Njime se dobijaju podaci o tome ko od članova domaćinstva je gledao koji sadržaj, koliko dugo i kada u periodu od 24 sata, dodaje Slaviša. Zadatak isključuje za početak da prikuplja podatke. U bukvalno svakih nekoliko sekundi on šalje i prima podatke od ovih uređaja koji su vezani na televizor i od tih uređaja praktično sistematski i sekundu u sekundu prikuplja sve te podatke o gledanosti. Svaki od televizora će mu naravno u trenutku kad je aktiviran da mu pošalje statemente, odnosno podatke o tome kad je uključen, kad je isključen, ko je od članova domaćinstva u tom trenutku gledao taj program i on će te podatke da prikuplja. U toku dana on 24 sata praktično prikuplja te podatke i memoriše ih. Pitali smo sugrađane koje televizije najviše prate, kao i to kakve sadržaje preferiraju. Najviše gledam RTS i B92. Pa najviše volim RTS da se gledam zato što su oni najobjektivniji i uglavnom tu se najviše informišemo o svemu. Najviše pratim zabavni program, najviše gledam Fox Live. Najviše gledam B92, Zorana Kesića, zatim RTS 1, ponekad Farmu. Pratim kanale Sport kluba jer iskreno sam zainteresovan za sport. U zavisnosti od toga na koje teritorije je piplometar postavljen, dolazi do različitih rezultata merenja gledanosti. Mnoge medijske kuće to koriste i plasiraju podatke o tome kako je baš njihova televizija najgledanija. Da bi se to sprečilo, trebalo bi da postoji više agencija za ovu svrhu kako bi se uporedili i objavili tačni podaci. Zvanični provajder za merenje gledanosti televizije u Srbiji je AGB Nielsen. Ovoj vrsti istraživanja se odskoro priključio i Orion Telekom. Međutim, od njih nismo uspeli da dobijemo informacije iz razloga što će svoj rad upotpuniti tek nakon Nove godine.